clear tu zong zong te in zava in chibai abuk levek cheu ni voin ogas ni somni paruk sang ni somni panga khanin LADC kan CEM ina atho puitur executive mi som an department chan aron ti chuaka hi karon chiar chuak dona tin ka chiar chu zo nulama hianin longklai na MVI kan nei lo chungchang te po hi han tuin hi vele shim ka duwa chu zanin hianin karon chiar chuak ve dona ni tin kan chiar tak main khongain like le share lama khanin thanem milungai pui sham don ne le chiarang Lai Autonomous District Council General Administration and Control Department dated Longklai the 26 August sangni somni panga notification hey chu chiar lo mayang name of executive member at ti chuanin pakhat na hen pu en zangura chief executive member ani hianin department chanahi paruk anaya kan chiarange General Administration and Control Department panhina Finance and Account Department pathumna Environment, Forest and Climate Change Department Planning and Program Implementation Department Taxation Department Minor Irrigation Department kha kan CEM zaom takpuen zangura Department chan paruk chu anita ti chuanin panhina hian pusang hulian amol chin executive member anita a department chana hi pakhatna Education Department Primary School including LADC BSc panhina AHN VT Department Parliamentary Affairs kha pusang huliana mual chin a department chanchu anita ti chuanin pathumna hianin pusi rungura executive member pakhatna Art and Culture Department Transport Department Land Resources Soil and Water Conservation Department kha pusi rungura executive ina achan department pathum chu anile ta ti chuan na palina hian pusi lal som zuala executive member a department chan pakhatna Rural Development Department panhina Public Works Department pathumna Law and Judicial Department kha pusi lal som zuala department chan chu anita tuna apangana pu Andrew laltanzara executive member hianin department pathum ayan koldona pakhatna Education Department Middle School including Adult Education Laicha and Hindi Propagation Wing panhina Agriculture Department pathumna Inland Waterways Department kha pu Andrew laltanzara executive member ina a department chan pathum chu anita ti chuan parukna hianin pulal ro pu chin za executive member hianin Land Revenue and Settlement Department panhida Information Public Relation Department pathumna Information and Communication Technology Department kha adita ti chuanin apasari na hianin Puel Daniela executive member hianin department pathum ayan koldona pakhatna Local Administration Department panhina Urban Development and Poverty Alleviation Department pathumna hianin Sanitation Department kha Puel Daniela executive member ina ayan kultur department chu anita ti chuanin pariat na hianin pusi sang thianga executive member hianin Agriculture Department Horticulture Department le Sport and Youth Services Department khang department lian tak pathum te kha ayan kol le don bokati chuanin pu HC lal thom lian a hianin pakhatna Public Health Engineering Department le Industry Department le Fisheries Development Department te kha pu HC lal thom lian a hianin ayan kol don bokani ti chuan a top bera hianin pu H lal mon sanga executive member hianin pakhatna hian Social Welfare Department le Disaster Management and Rehabilitation Department le Cooperation Department khang ho kha kan executive member tena an department and culture te theu khanita ti chuanin heta hin hnuaya hianin pu BN thangpuya hi advisor to CEM khanita ti chuanin kan chief executive member zom takpuin zangura kha apui bom don boka apui bom tur department hi EFNCC Department kha ani dona ti chuan pusilal muan thanga hi vice chairman
PNDB ani tani po hianin chief executive member puin zangur kha pui bom le don boka ti chuanin put turu singa hi deputy chief whip nin ani hianin minor irrigation department kha an call vele don boka ni kha voin lama LADC kan executive member tena an department chanchu ani ta heta han soidu pakhat kanai chu pubian thang puya kha ani hi high school zir tir tu ania lekha thiam tak mai mi hoi zau tak mai ania executive member a om hi karing dewa keima ril ru chuanin ma se executive member a da ani lova advisor to CM a khanin a da ta ti chuanin chief executive member kha chief executive member CEM ina a department chan EF and CC kha apui bom don ni pubian thang puya khanin ni chin kan soyang khan pubian thang puya hi lekha thiam tak mai high school zir tir tu ngat kha ania pubian thang pu hi executive a hian han om ta se education department a bikin primary emo middle school hi han en kol ta selang chuan zirna lama hian lai district hi chuanin ma son na tam tak kan nein ka ringa ma se hai rin lo deuh mai in pubian thang pu hi executive member li sa hian kan hmulawa poi khop mai eng po chuni ta se a thalama ngai vek taila a thome le ti chuanin thil pakhat han chirle loka du chu long client MVA rai tak kan nei lo to chumi chungchang chu zain na ka ron chiar chuak vele don bok ani hei hi ni ta kan chiar chuak hal nge hun a rei lo nan Government of Mizoram Directorate of Transport Motor Vehicle Wing atita chuan number hi chu chiar lo mai nge dated Aizol the 26 August sang ni som ni panga office order kan chiang nge uluk don lo ngai thaula tun haya motor vehicle inspector zingami panhi te chu assistant director of transport an kai sanga tun din huna hian transport department huaya MVI post som ni kan nei zinga post paruk chia luakha ania hetiang ani awang hian district transport office engmozata MVI ka inda thairi lova tuna hian MVI lak bel turin sarkarin ma alamek ani MVI thar lak fel ma a Siha district le Longklai district mi puite har satna phuru turin puvanlal rema MVI Directorate of Transport Office MVSTA wing chu district transport office Siha a attach ania district transport office Longklai MVI na amuite lang anha hi arang thayang ber zom tura riat tirani sign Engineer R Lalram Moya Director Transport Department Mizoram Aizol hei hi voin August ni som ni paruk sang ni som ni panga Directorate of Transport lamachanga office order local khanita hei Longklai na MVI kan nei lo chungchang a hianin keima mi mal thanhem ngai na heka channel atang hen voi tam hi kalo aw chuak ve to thina ma se effective lo khop maya keni akzat ni hnuai lampang lo aw chu ve kha chu sarkar po hianin a bank khon tak ni na lang lawa eng po chun ta se a bank khon ema bank khon lo ema kati tur ka chenga kan district ta na thatur ne ka riata chuanin ka aw zel don roi the na piang ka zai zel don an tiang deuh khanin kan district ta na thatur ne ka riata he chuanin thei top chuin ka aw zel don ani Longklai na MVI kan nei lo na hi a rei to khop maya sang ni som ni pali October thla khanin Longklai na rei tak MVI kan nei MVI om char pu Joseph kha October thla top lam pang khanin transfer ania sang ni som ni pali October thla tang khanin Longklai hianin MVI kan nei le to mi lo ani ti chuanin Longklai na rei tak MVI kan nei lo nuin Siha MVI in tuna hen min ron khopa min ron muya Siha MVI hi Longklai a hianin a thulova Siha tangin kar khata voi ni office tur hena ron kal thina a boi thlak thin khop maya Longklai hen lir thei apung na sa to khop me tun hen 07 sang khat le za sari le something borvel kha kanom to lir thei tam chuanin tunge poimo ber kan ti chuanin MVI ni MVI din huni poimo lutuk mai nia lir thei tam tak thar ni tin om deu
angzel hi anita chuan lir thei om kha chuanin license la du te motor registration ti du tu tur tam tak kha an om nge ngei dona khang tiang la ya khanin MVI ber athu nei tu ber le a signature poimo em mai sign tu tur om si lo chuanin license le thil dang dang kha athi thei lo ni file te chu han kalma se kha file kha pending delay khani zela MVI si ha tanga lo chukuna chi sign charchara ti khanin akal thin chau khan ni ta ti chuanin tuna po hen hei hele kha hi lom na tur nin ka helo ke chuanin frank deuh taka soi chuanin helai second para han chiar hi chuanin kan chiar lok ange MVI tharlak fel ma si ha district le Longklai district mi puite har satna phuru turin puvanlal rema MVI Directorate of Transport Office MVA SJ wing chu District Transport Office si ha attach ania District Transport Office Longklai MVI na amhui te lang ti lai te hi poimo lai chun ta ne he si ha puvanlal rema MVI an attach hian si ha athu do na ti chuan si ha thu chungin Longklai kha min ron hui tel don ti na ni chu hele kha hi Longklai district mi puita tan chuanin lom na tur nin ka hrelowa apoi khop maya Longklai henin MLA panhi kan nei ve pusingun lian chung le Dr. Lolrain lalpek lian chinza te kan nei ve anni po hian kan district tan thei top an lo chua to ma se voini thleng main Longklai na MVI kan nei lo hi chu hriat thiam har sa ka ti khop maya heta kheri chun sarkar chak tak po hi a chak vak lo nin ka ria frank de wa soi chuanin na ti kan nom kha chuan na lo ti mai taula kan district tan ani chuanin thei top chuin voice kan ei zel don ka ti kha district danga hianin entir nan mai maya district lian mo champhai te serchip te lunglei te hianin MVI hi kar khat emo thak khat emo hi MVI nei lo hen han om chin selang chuanin sarkar hi alu hei mupin karing ani ma se Longklai na MVI kan nei lo kum hi kum khat top ani to sang ni som ni pali October thla tangin tu ni sang ni som ni panga August kan thleng le dai to kum khat top kha Longklai hian MVI kan nei to lo hi sarkar po hian nga tinge district lian kan ni vea heti mai Longklai district hi min ti o ka ti hriat thiam har sak khop mai hetai chon Longklai mi puite poi kan tran rual thiam a poi mo khop mai district lian kan ni vea hetia Longklai khopui chunga MVI om lo topa ahan omrenga te po hi Longklai mi puite po hian ti tur kan nei ne chu engting nge kan tiang ti chun sarkar hi kan press ngei tur ni sarkar hi MVI kan nei thaina tur ni chun tu chuanin Longklai khopui chung top point strike nei top mai tur mo kan strike top meang chu van chuanin thu chau atok to lo ni chuanin action a practical la chet kha angai hun te po a thleng lo wang ti kha a soi thei lowa chu van chuan ke chuanin Longklai MVI kan nei lo hi kalana em lana tak ka ni kan soile soi nu district lianina MVI pakhat po kan nei lo hi aza thla ka ni tuna hei MVI thar siha attach ania puwanlal rema ani hianin siha tangin kar khata voi ni baki min ron vil don lo Longklai hi ta chun tu tenge buayang Longklai mi pui Longklai district mi pui ta thau ani western atangin license la turen ron kalanga license an sign tu tur awm lo chuanin chuminia chuanin siha tang MVI ron chuk dona local le ro ti khan mai western tan enge sumo fair nen voi khat ni khata le lan thei tur kha kar khat chungan cha mangai don Longklai ya khang tiang the thleng te po hianin kan sarkar chak tak hianin beng min chit sak sek ti ka du khop mai le len soi tui don thlat khati jong khan ni le phot ta se ni danga video thar dang nai kan mole theu don ya